Kua pānuitia mai e te kāwanatanga he pūtea hō, hei tautoko i te whawhai ki te mate Waikura Muritara. Ka haere tēnei pūtea ki ngā hōtaka e rua i te tai tokerau. Ko tētahi mā ngā hapū e arahi, aneira Isabel Prasad. E whā ngā tau ki muri ka tau mai te mate Waikura Muritara. Mai taua wā kua pakanga ngā kaupapa pēnei i te whakapai ururoa ki te tiaki i ngā taonga. To be active agents and participants in the solutions for this is really meaningful for us. Ka pānuitia e te kāwanatanga i te rānei, ētahi moni anō ki te whawhai i te horapatanga o te mate nei, ki te tai rāwhiti me te waiariki. We are losing our native flora and fauna and species at a rapid rate, and unless we do something now and really focus our attentions on how we collectively do that, I think that we could one day wake up and realise that we've lost some of our most important treasures. This is going to allow for two teams to get out into the forest, into the ngahere, and look at that spread and look at the impacts that it's causing in the forest ecosystems. He mate nui tēnei ki ngā rākau a tāne, pēnei i te pōhutakawa, te rāta, te manuka me te ramarama. We've been singing about Mānuka, Kaunuka, Pōhutakawa for countless generations. We've been watching them and growing with them, and they've been a part of our world and our whānau for countless generations. And so we're able to bring that level of mātauranga to this research. He haumi e te rima miriona tāra ki ngā turanga mahi te kaumārima ki te āta arotake i te mate nei. Heoi, hei tā etahi, he timatanga no iho tēnei. Up till now, it's been, appallingly underfunded, which is why we're so happy that now we have the funding that we do to get started, and it is just that, it's a start. I think that the government has invested over that period of time, and the question is whether or not we need to ramp up as we move forward. I think that projects like this will help us understand that. E hara i te mea he mate noa tēnei ki ngā taonga ngāhere, he mate hoki ka pāngia ki tō tātou ohanga a te tau 2030. Also, we have an economy wrapped around these, and a lot of our whānau are only able to stay at home on our land and occupy our traditional territories because we've been able to draw an income from our mānuka, a sustainable income. Ko te tūmanaku mā ngā tāhua pēnei, ka haukotia i te rere o te mate Waikura Muritara nei, ki Aotearoa. Isabel Prasad, Te Karere.